Бүгүн 2020-жылдын 26-июлü Жалал-Абад областы Алабука району Шах Жали Шах Базир мемориалдык тарыхый мемориалдык комплекстин ичине мен бүгүн зияратка келдим. Анан ушул музейдин директорунун орун басарына сөз берейин. Мен Ташполатова Тажкан эже 10 жылдан бери Шах Фазыл мамлекеттик тарыхый маданий корuk музейини директор орун басары болуп иштеймин. Биз азыр эгемендүү күнүгө план тузуп, şu yeri remont kılıp Şah Fazıl'la. Bütün el ziyaretke kelgenlerge hizmet kılaylık dep planımızga kirgizganmiz. Mana remont bolup jatat. Emi bu kaçan egemen bolup 1991-yılgacha bu ilgari bekik elder kemeseli. Kaçan mamleketimiz egemendik kunüge ege bolganda keyin bütün el kelip bu yağı Bişkek, Jallabat, Oş, Issiqko'l bardığı kelişip buna ziyaret kılıp ketişat. Emi aytmoqchimanki bu elderimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin, el yurtimiz tinch bo'lsin, bardığımız aman bo'laylik. Bütün Kırgızistan elini men egemendu günü 31 avgust bayramı menen tabrik qutuqtayman. Rahmat eje. Sizge den so'liq munaqe remote chirib atat.